Ibihe byiza ndagusuhuje wowe ukurikiye ijwi rya Diaspora One Nation Radio. Nitwa Simeon Muhumuza, twinjiye mu kiganiro The Major Updates cya none. Turi ku munsi wo kuwa mbere, tariki zibaye 20 ukwezi turimo n'ukwezi k'Ukwakira cyangwa se ukwezi kwa cumi, umwaka wo turacyari muri 2025. The Major Updates, ibyo tugarukaho nk'uko mumaze kubimenyera, ni amakuru aba ari ay'ingenzi ariko aba atambutse muri uwo munsi wose. Mbese n'ishusho ki cyangwa se n'iki kiba kivuzwe, turahera hehe rero kuri uyu munsi wa none? Reka nkubwire ko inzego z'ubuyobozi muri Somalia zifatanyije na Interpol zafashe uwitwa Jama Abdi Muhammad, uyu wahoze ari umuyobozi w'ibitaro bya Kwardo, aho yafatiwe mu Rwanda asubizwa mu gihugu cye kugira ngo akurikiranyweho ku byaha byo gufata ku ngufu ndetse no gukorera abandi ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ibiro by'umushinjacyaha mukuru muri Somalia nibyo ku munsi w'ejo byatangaje ko iperereza ryagaragaje ko uyu Jamal ngo yagize uruhare mu bikorwa byo gufata ku ngufu no gufata amashusho y'ibyo bikorwa akayakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga. Uyu Jamal wari umaze igihe yihisha ubutabera yoherejwe muri Somalia kugira ngo agezwe imbere y'urukiko nk'uko byemejwe n'ibiro by'umushinjacyaha mukuru. Ikindi nakubwira ni uko guverinoma ya Somalia yashimiye ubuyobozi bw'u Rwanda na Interpol ku bw'ubufatanye mu kumufata ndetse no kumwohereza. Gusa ariko kugeza ubu ntabwo biramenyekana niba guverinoma y'igihugu izashyikiriza dosiye y'iki kibazo inkiko za Puntland aho ibyaha bikekwa ko byakorewe. Ikindi ni uko undi ukekwaho kugira uruhare muri iki kibazo ari mu maboko y'ubutabera, hano muri Puntland nyine, aho ategereje gukurikiranwa mu mategeko. Ikindi gihari nakubwira ni uko umutwe wa MLDP Twirwaneho ni umutwe ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu ushinja ihuriro rya P5 rya Faustin Kayumba Nyamwasa, leta y'u Burundi n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR kugira umugambi wo gutsemba Abanyamulenge. Umwe mu ofisiye bakuru ba Twirwaneho ni Colonel Rugabo Fidel, yatangaje ko ngo afite amakuru ngo yizewe agaragaza ko nyuma y'aho P5 igabweho ibitero bikomeye mu myaka yashize ishaka gusubira muri Kivu y'Amajyepfo, ariko kandi ngo yari ishyigikiwe na leta y'u Burundi n'iya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu magambo ye yagize ati Kayumba yaraje ariko nawe ntabwo yizanye. Ati kuko inyuma ya Kayumba harimo abandi bantu bamushyigikiye. Rya P5 ya mbere yabaye muri iriya myaka ishize, ati bari ahangaha na ba Karemera. Ati rero icyo gihe haje abasirikare bagera hafi kuri batayo, ariho ngo bari bashyize ibirindiro ngo byo gutera u Rwanda. Icyo gihe rero ngo bararashwe, abandi barafatwa, bamwe banajyanwa muri gereza. Ati mwarababonye ku mateleviziyo, bamwe bacibwa imanza no mu Rwanda. Uyu murwanyi rero yasobanuye ko Kayumba ngo yabonanye n'ubuyobozi bw'u Burundi n'abayobozi bakuru b'umutwe w'iterabwoba FDLR wavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wambaye impuzankano y'ingabo z'u Burundi, bakorana inama itegura uburyo P5 ngo izakorera muri Kivu y'Amajyepfo. Ikindi ni uko Colonel Rugabo yatangaje ko ngo hari amakuru avuga ko hari abarwanyi ba P5 bagera kuri 50 ngo bashobora kuba baramaze kugera mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo hashingiwe ku myanzuro yafatiwe mu nama ngo yabereye i Bujumbura. Hanyuma tukiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikindi nakubwira ni uko biri kuvuga ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo ni FARDC, ngo ziri guhungishiriza intwaro mu Burundi. Ngo izi ngabo zimaze igihe muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ziri guhungishiriza intwaro zazo mu bigo bya gisirikare byo mu Burundi birimo icya Mudubugu. Icyemezo cyo guhungisha intwaro rero ngo bivugwa ko cyatewe n'impungenge izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
zifite ko abarwanyi b'ihuriro rya AFC Ventura ngo baramutse batangije urugamba rwo gufata Uvira ngo bashobora kuzibambura. Izi mpungenge rero zishingira ku kuba no mu gihe AFC Ventura yafataga umujyi wa Goma na Bukavu mu ntangiriro za 2025 ngo yarambuye ingabo za Kongo intwaro nyinshi ndetse n'ibikoresho birimo ngo indege z'intambara. Ikindi ni uko AFC Ventura ngo ikomeje kubaka ubushobozi, aho abayobozi bayo bateguje ko ngo mu gihe ibiganiro by'amahoro biri kubera i Doha muri Qatar bitatanga umusaruro, ngo bazahita bakomeza urugamba ndetse bagere i Kinshasa. Uyu witwa Patrick Busu Bangui Nchombo ni guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo washyizweho n'uyu mutwe nyine wa AFC Ventura ku itariki ya 9 Ukwakira. Yabwiye abatuye muri santere ya Kamanyola ko abarwanyi babo ngo bateganya gutangira urugamba rwo gufata Uvira mu minsi mike ishoboka. Ikindi ni uko ikinyamakuru cyitwa Africa Intelligence giherutse gutangaza ko AFC Ventura ngo yohereje intumwa mu Burundi zihura na Perezida Evariste Ndayishimiye zimusaba gukuraho ingabo ze muri Uvira ndetse no mu bindi bice birimo muri Kivu y'Amajyepfo. Ndetse nk'uko iki kinyamakuru cyabisobanuye, intumwa za AFC Ventura ngo zamenyesheje Ndayishimiye ko abarwanyi b'iri huriro ngo badashaka guhangana n'ingabo z'u Burundi, ariko ko nizikomeza kwivanga muri iyi ntambara ngo zizaraswaho nk'uko byagenze mu ntangiriro z'uyu mwaka. Nuko bimeze. Reka nkubwire ko ihuriro rya AFC Ventura ndetse na Wazalendo ishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biri mu mirwano ikomeye muri santere ya Nyabyondo iherereye muri teritwari ya Masisi, intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyi santere rero ni kamwe mu duce ngo tw'ingenzi muri Masisi kuko ngo iri ku marembera ya Walikale. AFC Ventura rero yayifashe ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu 2025 iyambuye imitwe irimo APCLS ndetse na NDCR mu masaa 7 y'ijoro ryo ku itariki ya 19 bishyira uyu munsi turi wa 20. Imitwe rero ya Wazalendo yagabye igitero kuri AFC Ventura muri aka gace nyine ka Kanyabyondo, hatangira imirwano ikomeye. Bivugwa ko urusaku rwinshi rw'imbunda nini n'intoya rwatumye abaturage batuye muri iyi santere ngo bagira ubwoba ndetse banaguma mu ngo zabo. Ikindi ni uko iyi mitwe ya Wazalendo ngo ifite intego yo kwisubiza iyi santere yambuwe mu mezi 7 ashize kugira ngo iyifashishe mu kubaka urukuta rukumira AFC Ventura mu bice byinshi bya Walikale. Hanyuma muri Afurika y'Epfo, perezida wayo ari we Cyril Ramaphosa yinjiye mu biganiro byo guhosha umwuka mubi hagati ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Joseph Kabila wayoboye iki gihugu. Ikinyamakuru cyitwa Sunday Times nicyo Ramaphosa kivuga ko Ramaphosa ngo yabwiye Perezida Tshisekedi ko gushyira mu bikorwa igihano cy'urupfu cyahawe Kabila ngo ari ikosa rikomeye rishobora no kugeza ku ihirikwa ry'ubutegetsi, ndetse Ramaphosa ngo asanga kandi iri kosa rishobora kuzakurura umutekano muke n'uburakari mu gisirikare ngo cya Kongo ndetse no mu duce tugenzurwa na AFC Ventura mu burasirazuba bw'iki gihugu. Abategetsi babiri bo muri Afurika y'Epfo nibo bahaye amakuru iki kinyamakuru cya Sunday Times bavuga ko Pretoria, ubwo ni muri Afurika y'Epfo, ngo yatangajwe n'icyo cyemezo cya Kinshasa kandi nk'uko Tshisekedi yari yarasezeranyije Ramaphosa ko azirinda ibikorwa bishobora gusenya amahoro. Hanyuma muri Isirayeli, Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu ari we Itamar Ben-Gvir yatangaje ko igihe kigeze ngo ibikorwa bya gisirikare muri Gaza ngo bisubukurwe. Ni nyuma y'uko umutwe wa Hamas usubije abanya-Isirayeli wari washimuse bakiri bazima
ku munsi w'ejo ku cyumweru, Israel yari yashinje Hamas kuba yararenze ku masezerano y'agahenge maze igakora ibitero by'indege ku byo yise ibirindiro by'inyeshyamba muri Gaza. Ibi byahitanye nibura abantu bagera kuri 28 nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Reuters. Hamas yo yahakanye ibyo ishinjwa, inavuga ko igikomeje ngo kubahiriza amasezerano y'agahenge. Gusa iyi gahunda y'agahenge yari igamije ngo guhererekanya imfungwa mu cyiciro cya mbere cy'amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono mu ntangiriro z'uku kwezi, hanashingiwe kandi kuri gahunda y'amahoro ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe Donald Trump. Hanyuma muri Ukraine, Perezida wa Ukraine ariwe Volodymyr yatangaje ko ngo yiteguye kwitabira inama izahuza Perezida w'Uburusiya ariwe Vladimir Putin ndetse na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe Donald Trump i Budapest muri Hongiriya ngo naramuka atumiwe. Trump rero aherutse gutangaza ko nyuma y'ikiganiro cy'amasaha abiri aherutse kugirana na mugenzi we Putin ngo bemeranyije guhurira mu murwa mukuru wa Hongiriya ariwo Budapest mu gihe cya vuba. Gusa Trump akomeje kugerageza kuba umuhuza muri ibi biganiro bigamije kurangiza intambara imaze imyaka irenga 3 n'igice muri Ukraine. Ariko nyuma y'ibiganiro byahurije Zelensky na Trump muri Amerika mu mpera z'icyumweru gishize, Zelensky we ubwe yibwiriye abanyamakuru ko ngo naramuka atumiwe i Budapest, ngo niba ari ubutumire butegura inama hagati yacu uko turi batatu, ati cyangwa se mu buryo bw'uko Trump yahura na Putin hanyuma akaza guhura nanjye, ati mu buryo ubwo ari bwo bwose, ati tuzabyemera. Ese Zelensky araza gutumirwa? Reka tubitege amaso. Hanyuma mu Bufaransa, uwahoze ari perezida w'iki gihugu ariwe Nicolas Sarkozy we biravugwa ko agiye gufungirwa mu cyumba cya wenyine, ni nyuma yo guhamywa icyaha cyo gukoresha amafaranga atemewe mu bikorwa bye byo kwiyamamaza hari mu mwaka w'2007. Aya makuru akaba yaratangajwe n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa aribyo AFP, aho byavuze ko ngo amakuru byahawe n'abakozi ba gereza ya La Sante Sarkozy azafungirwamo, ni gereza ya La Sante Sarkozy azafungirwamo, ngo avuga ko uyu mugabo azafungirwa mu cyumba gifite metero kare 9 kiri mu gice cy'abafungwa bonyine. Iyo gahunda ngo yashyizweho hagamijwe kumurinda ngo guhura n'abandi bafungwa. Gusa kugeza ubu Sarkozy yamaganye icyemezo cy'urukiko avuga ko ari akarengane kandi ngo ahamya ko ari umwere. Ariko abavoka be bamaze gutanga ubujurire kandi ngo barateganya gusaba ko igihano cy'igifungo cyahindurwa icyo gufungirwa iwe aho kumushyira ngo muri gereza. Ese bazabyemera? Reka dusoreze kwa Papa Leon. Uyu ni Papa wa 13 yashyize mu rwego rw'abatagatifu abantu 7 barimo umupadiri ngo wa Satani. Mu gitambo rero cya misa gikomeye cyabereye mu mbuga yitiriwe Mutagatifu Petero i Vatican, Papa Leon wa 13 yatangaje ko ngo yashyize mu rwego rw'abatagatifu abantu 7 barimo Bartolomeo Longo, uyu wamenyekanye ku izina rya padiri ngo wa Satani. Uyu ni umutaliyani ngo ubundi wavutse mu 1841, avukira mu gace ka Latiano ni mu majyepfo y'Ubutaliyani. Yakuriye mu muryango w'Abakristo Gatolika, ariko ngo nyuma y'urupfu rwa nyina atakaza ukwemera, atangira no kujya kure ya Kiliziya. Nyuma rero yaje kujya kwiga ibijyanye n'amategeko muri kaminuza ya Naples, ndetse ni muri icyo gihe yabarizwagamo umubare munini w'abatemera Imana n'inyigisho za Gikristo. Ariko ngo ari muri iyi kaminuza, uyu Bartolo Longo yatangiye kujya akora imigenzo ya gipagani irimo no kwambaza Satani. Aha rero niho yakuye izina rya padiri wa Satani, kuko ngo yakoraga imihango yo gusoma misa asa n'uwigana abapadiri, ariko ngo abikora mu buryo bwa gipagani. Nyuma rero y'igihe ngo akorera Satani, yaje guhura n'umupadiri wo mu muryango w'Abadominikani witwa Alberto Radente, wamufashije ngo kongera gusubiza
agasubira mu nzira y'ukwemera, ndetse yaje no kureka iyi migenzo ya gipagani, ahita ashyirwa mu balayiki, ahindura n'izina yitwa Frere Rosario. Kuva icyo gihe rero ngo yiyeguriye amasengesho n'ibikorwa byiza, ndetse yanamenyekanye cyane kubera uruhare yagize mu kwamamaza rozari. Ku munsi rero w'ejo, uyu mugabo ari mu bo Papa Leon yashyize mu rwego rw'abatagatifu. uko papa yabyanzuye. Aho rero ni naho dusoreje, ngira ngo inkuru zacu z'ingenzi zo kuri uyu munsi wa none nibyo umuntu yavuga ko by'ibanze byiriwe bivugwa cyane ahanini mu binyamakuru bitandukanye. Reka rero nsoze mbashimira mwe mwese twari kumwe muri iki kiganiro. Ubwo muraduha ibitekerezo byanyu aho muri comments, ndetse kandi ubwo wibuke niba uri mushya ukande subscribe ndetse no kuri inzogera ya notifications kugira ngo winjire mu muryango mugari w'abakurikira ibiganiro byacu. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza, iyi ni One Nation Radio. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, dusubire mu gihe kiri imbere.